हानमदैनो थमजनिबदि मणिपुरी लिटरेरी फोरम असम मागी चही जागयुम दुसरोपा इसी इट इज अ लॉन्ग जर्नी इसी जान सांगलबा खोंचतमनि सिल्वर जुबली लांदना गोल्डन जुबली लांद होतना चही जागयुम दोय बबुंग भारगबनि मसी एकोइना खांगी अदि मियोबि पुसिदा चही जामसिलदिबो मखै पुसिना मले मसिदगी पृथ्वी की विदाय लोरमदाई मतम नक्सिलपदा अखोई पुकनिंग यामना लूरबा तांका यामना नुंसीबा तांका कमने हने लौरिबा अदुबो ऑर्गेनाइजेशन की पुसिदगी एनी ग्रुप की पुसिदगी चही जामलदिबो मखै मागी मपुंग फाबा मसेक मंगासे सुम हेंगरे ऐसे चही जाखियुम दु सुरे आई सागे चही ऐसे हुजराई तो इचादे 80 चत्ते जावरी 75 चत्ते जावरी मसीद 25 प्लस तो 75 जोरपा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन जे एकोई मी कया के मराई वक्ता इसोनर थौजान बिगदर रुनासी एकोई मसी खंथदा बंगमदे पुंगिने नसीबा फावी मराई वक फावा कामुसिनदी सोइदे जावंग अदुना चही सांगलबा जाखियुम दोइगी पुंसी खोंचर लागलबसे तुंगताना मियोय समाज लेरिबुखै मिते जाति लेरिबुखै मणिपुरी साहित्य की सेवा तो बंगम्बा वैष्णो हाइबगी थोड़ी जबदोई सोरी मफमद थौनी जरी असमदा मणिपुरी की खुनाइदा साहित्य की लमदा थौगल तौरीबा साहित्य की लोक लै मरांग गायने लै अमसुंग हाय हाय साहित्य की लोक सिंग से मान ngमजब थाकता साहित्य की सेवा तो थौगल तौरी अदुबु मसिदा मम्मी सामथरप साहित्य की लोक कया यावरतब नते मसी करी मरंगी दमकता सांथरगनी बनो एकोई इसाने खंगम तोई साहित्यकार पुथोप दरकार ताई कवि पुथोप दरकार ताई अदुई मागी प्लेटफॉर्म लेबा दरकार ताई मधुगुब प्लेटफॉर्म दुरिगसी मणिपुरी साहित्य परिषद अखोई मणिपुरी लिटरेरी फोरम असम लौरिबा थौदांगसी मतांगसिदा एकोई इनाव नौरेंसा मणिकनरसो हाइबिग्रे ओजा क्विरे मोदोनगी पुंसी वारी ताबदा इपुनि नुसिजै मरमदि ओजा से 1986 दा जेनुके गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ला ट्रांसफर तुना लाखपदगिना अदुगी खर ममांगदगिना बानीपारा इपुचन दसिंगिदा ओजा से मयाम ओजा धबलो खंगे ओजा जिंदे संगे ओजा मुसना के हालो मयाम से मफम से पुल्लगा तानु मतमदा अइसु अइ मरुप निरंजन दगी सो कुछि जावन लापनिना ओजा खोइरे मोदोल से इन मसमुने खंगे ओजा ना से उजाना लुना दोबे अदुना आइना फाइजे पुनिनु सिजबदि मतांग अमदा आई सिरजगी जुगो संबोदा हिंदुस्तान से पृथ्वी दे लेरिबो मुस्लिम कंट्री जाके तुर्की मनुंगदा फाइदगी हेना मुस्लिम दिगी सेफेस्ट कंट्री से फाइदगी निरापद जायगा हाइतारे निरापद स्थान हरगदी भारत वर्षनि आइना आइना पाथोकेर कलामदा पाथोकेर मोतामोता म इरुया दाताबेस दी मसी मुस्लिम की अफाव स्कॉलर कया की रेफरेंस पीरा इरुने मदुदा आइगा हाइलाकांदगी सम मोसुगी रीजनल रिजवान आलम रस्कोर हाइरमजे आई प्रेस फाइल जरोमनी आइगा माकसे हुमनि मरिसे एजुकेशन की पाथोगे मोतामोता कन्नै इनियो सांग अदु ओजा फिरे मोदुना खाबेयम तोमलागांदा नंग जामना मखा इरुरनो आई खंगी ओजा ने करी गेबु इहनिंगदि नो अदुना ओजा हुइरे मोदोन से हाई वदुनी मरिकुमार अगोई नौरेंजाना ओजा से न मतम द सिरजद लापजा नो त गाड़ी तुम उजे मागी साइकिल लो अदुदनि मान तुंग लेस अदुदि अंगमु मागी फयुम पुंजा से मसे अyi मित संसन उरे अदुना एलबी की ओजा अमु ओइरमना मान एट रूट ऑन द टर्म दिस टू प्रिया गानी इंग्लिश लाइक फोंग बिसे ngasi BA MA mayam ni riya इंग्लिश लाइक फोंग दो ले पुन मपुन ते कोइना कनो तो जोगस बट ओजा तो करी क्वालिटी जोरमी एलबी ओजा मोइना मार इंग्लिश तो माकी एक्सपीरियंस माकी स्किल माकी नॉलेज जमदो आइना मतम दो थागा तबंगम दे अदुना एसे लंदन सिदा वराय कांदिगी एसे जूनियर कोर्स सिदा साहित्य की रूप से थोरम से पांदो बम सिदा आइना निंगिंग गिरे मदु आइये पुसिदा कॉलेज समपदा आइना उपन्यास अनि ह्युमरोइन पाजेगी कोई ओजा सन संबिनोट की इबेमल आइये पुंगिंग दा थोक लाव फावी ओजा सन बिनो से कदा ये नो खंगे बट मागी प्रेजेंटेशन मतलब पीबा मागी वारी नुसीबा कइनो सिंदुना आइये थमोइदा वनास पाबिम होदे फावबिम
amana ijam mangang halgi johera ani si ai punsi da Nobel ani si jam chauni hekta aduna ina oja sanasam binor pusu ikai khomnejeri oja gi pratibha mamodar gyan nosi mane pinu khudor ai ikai khomnejeri mathang lena thamjani bisina Manipuri leriba sami sahitya di tungan Manipuri sahitya person natabada atop leibising si kari damukta karmane down for re lari khomuda magazine khomuda nadraga sabha sobiti tawmuda khone miyam dei khairga tawre yes tawgani tawam jutoi aduga publication ki matang dadi aina hajani yuse ngarang sei Manipuri apai Assam Manipuri sai mai khoi amsugi nipu tere su foundation dai thamjanani hoji masi wafam thokte साहित्य की लेबर ग्रुप अमता आसाम द वाफम थोके मरंदी सर्वानंद सोनोवाल की मतंदा आसामी साहित्य की ग्रुप कुनमाथोय 21 लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द आसाम पर्पस खान पिलबनी चाउना पिरबनी बोरो साहित्य सभा द करोड़ मंगानी असम साहित्य सभा द करोड़ तरानी अतै लेबा तरामा पंजे असिना ओय करोड़ अहुम इंक्लूडिंग मणिपुरी साहित्य परिषद मसिगी पर्पस खान जे से इंगर लाख तरा मणि मंगा लाइबने अदुरुदी मसी एनी साहित्य की संगलेन साबदा अदर अतोबद सिन बजार ओनली लिटरेरी वर्क पब्लिकेशन फोंबा खोटपा सेमिनार वर्कशॉप सिमा याद सिन दुनिया अदुरुदी आसाम द लिबो मणिपुरी लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन पंगा दु जामनते फ्रॉम राइट फ्रॉम अपर आसाम दगिना अखोगी बोरागी तबासिदा मसी खांग यारग एक्टिव ओरिबसिंग जिदा असिगा कोलैबोरेट तोरगा मतम दा प्रोग्राम दोमिनागदबनी मोइदे सेंथम काइतोगदबनी मोइन फोम लाइक क्लास साहित्य परिषद तें पांगदमने अदुना मामांगी साहित्य परिषद से खरा थबक सुरमगसु मियामना करी मनंगे पेन फात्रिबनो पेन दिबनो होगी फाव हाबिसे मसि मयामना खंबिरिबनी आई संदोक्चरोय अदो ngara अखोगी साहित्य परिषद अखोगी आंसुगी मेफमदा अखोई बिरमनी ना हागिबदुना आई से करी नुमित इलेक्शन ओइरो ज्ञान तासिलत्रे खनमदि कुइरे अदो हाजि फावदो फंक्शनद्रे So this is the condition of Manipuri Sahitya Parishad. Adamasi laiba tungan ba Assamgi branch indagi pressure bibio aduga tara maina torga masi jamna thuna handing over taking over the tawjigi Sahitya Parishad ki mathom mangamse branch in district in pangso ko mun leire aduga sile case panjal laiba tensubam oja colonel gogol wari sunar bani agesu personal sunai war meche council ki marks chairman ne oi tadasu vice chairman ne cancer ko jum wari sunar bani nang paning ba case palo ayu na haje ki budi lairi ba handaki birmani ke tam je so ngano se ma je so lai jum hairani haiko anyway ma ki mogu bisum khar pen ba tawra ga case se jam thuna withdraw to holaga jam na thuna masi akoi gi Sahitya Parishad ki phamase se jom darkar tai masima mayam de ki ju pressure la ni adege ina thamjali bisna akoi gi Sahitya ki lamda akoi gi jamna any Sahitya ki warengi ba khangde serengi be khingde wari ma chai be khangde mayam thore akoi marakta Manipur de ki su masak narab award kaya lamdam se ki oja se ko Abdul Hamid Taisra muslim mayam pure maru ina hajani use Manipuri muslim ki ai ba masak nai na mayam na sagang milu sing je Manipuri Sahitya Parishad central body na opese wat kai na khale Manipuri Sahitya Parishad central body na ati group no option no but parent organization Sahitya ki kwai to boriba na jagana Manipuri FS body ni ana daiba Manipuri Sahitya Parishad na ai atoba bijay pangari sinau sing na pura pura danda kali op na bi wakan khanji mansi adu ai muslim mathang dagi di masi thok na ba thajadre ai na birmani amadi handak no na khalai ba asam ki tongan tongan district represent toriba Sahitya Parishad se kharam ko ka khatlaga khalab ni do oibani na jamna mapung pha ba parishad tum oigani magi golden era haibu ore kadra hai se gi thajibu thamde masi mai thamjage adu child literature da akoi gi oja kaino na akoi gi asam da kaino da Sahitya da angangi Sahitya da khut thaba misi ram wani masi khara khara khut thane man angang uri gi thot thot no gi ma da Sahitya gi phaje ba pot do hanil logudum ne madudi Sahitya kar ni sengot patakar kala mane sengot kari program bi seng kari angang ji kala mane sing thora kari haiba asimusu oja hoi na masi mechanism parishad ta suri ba thamu sing na kana biu kendra vidyalaya da class 2 da tamma ka
chahi tare ta ngai bi ai khoi gi chahi tare ta suri bi class 2 ni hale se oja ningtho komjal khelchandra gi suthang ni masu sing thoi mahaki wakhalon da phaurak pa matam masigi saita amadi khunai oiba mayamasi mana magi diary da sinja thamaga ma English na wari macha trama thoge laire ma puthokhe anda class 2 wi theatre ke ngang ni ko aduna magi laire si dive into Basilisas tail saina ase nupi macha si asini ada chahi tare tengah ni class 2 da tamba ngang nu puthore ma sagi matam se gi man phangeri bi experience mayam se mai diary da khuchen na thambad adu laire ko ni puthore ni adu mai na Assam gi Manipuri Sahitya Parishad na jo natraga to Sahitya ki literary organization ji jo child literacy ki matang se khara khara ko thabi na ba one dio asi mai thamya ge adu gi jamu sagi hogi group sing ge hingbo wasan le sel thongi jamna darkar ni golden jubilee silver jubilee asuma program taw bada mi yem de gi hanjan hanjan na kaya ra khai ge ni adu masi gi contribution je khoi jongara amsu gi head office savagi Maduram da lakuntha to nipugi plan estimate karamaina khai de gi habi mechanism da ham le major karna lupa de sing dara dara puthok na le karamana manga hapai ade tongan ba economic mechanism ng puthui madu ji niyamana tham de lupa cham to chani to reso bank de gi maki pension de gi na de salary de gi monthly maki debit card de gi mathon to automatically lakadaba ai chahiye ni kacharam ge home ko chege na lifetime ko chege hagi method ta su ko jam na lai no ko keno to no ba ko ye machine collection to no ba ko ways and means ko khane au su khane ko handak manipur gi ilang sida Lakhimpur sub division de itna kasar sig itna lupa lakh kun gi mathan na ba ko manipur ka turis lanai level da khangdi organization level da khangdi ojai je khangde ko hati je khangde not that than 30 lakh mathak ta je ko manipur cha turis Ada angsugi sambil lakukan di buku sahaja kali wadu. Even then, aku yang emsu lai, UCM lai, mudi suhaji, mudi su planetment pura cakap angam mungkin pakari, mana puri siap ini servis wari su raga, meski matang dari question tang lo nama. Orang jaga ni, ada lagi zaman aku ini site lagi siapa mayam, aina kerja pada mana puri literary kurang talapu, kelma ada lagi silker lagi, magi jenin punggal lepre. Adu ini Manipuri Sahitya Parishad Assam gi anu bicar sang naidre. Adu jenje mang oja kunjala ge tha hong ni sepong samjire. Macam cana putopuri ko tha hong bi. Wasal ini se putor pacit. Adu khori ro ni su tha hong ni sepong le ramai. Adu literary organization masuk ngai ba kharchina tha hong ni ani khangge sepong putor pada problem thangri se it can easily be solved by Manipuri Sahitya Parishad. Masih hendak di prasad bi gedam ni bir manusia na hal tau tau suya ya. Compulsory side lagi look sing ye maksen tumbi awa lehem suya jadi lehem tu thom je paisa laban ati itu look na amani side lagi masih ai masih mantham jaga adu aroi bide jamna sangna hajar roge jamna nungai ba sahi 2024 si Assam da laiba Manipuri singi singu jamna laiba ko sahi ni sahi ja koi associate official language thange Bengali longi mitra mate soi oi grimi ko gi moment tawi politically koi ihom thopa pressure bi Marang ye koi ning tam bagi cepong reso aina Assam da Manipuri associate official language tan ye khong de yo de panthong ai bi muda ye phajana tata ye phomaga karbo organization ni kali contribution de ye kai muda ai soi ai ye gi bani adu copy jong nang ring puthe soi ne koi oja sing de jong jar kani aduna 2025 da ji amukamu ekoi ye nungai ba pog giron ba lakani Assam ge Manipuri sing gi 26 ta election ni 2026 ki mamang da Assam chief minister ga national government of Assam ga wari singar ga Manipuri go ba jo khara ga lothani madu marakta mu ta ki hajar ga asi thabak ji oina kana to ji koi da 99% thaju ji le Assam gi capital riba Guwahati mayor sida Manipuri people's kanona MP Manipuri people's Thanna president apoi Yanghong Pendro ni secretary ji apoi gi Rajbari gi senupi mani yari kenom hai ni ko Priyadarshini adumai to dana matam du da han ba Assami se so mayam phamba mi pham du da
Chief Minister Lapo Namdagi Education Mati, I guess I'm cross trend, Ranas Tegusion Man Chief Guest Hoy. Matam to the MP of the people demand that they unknown the Pirido, Aduda, Equina. Gauhati city sida Manipuri cultural complex review when every time. Yes, the Mutum Chaka, the Mutum the Opian the Hara Jamson Taxano, and the Taxano have the game, Alugidi, Mantina Hare, Gauhati Man than with Lamputoy. Lamji Puto wild the equity emulation lady. Settlement office will put you put the lady, Jan Ware. I have moved to Tojini. Marandana Sanda, Shipshada, Manipuri Pavangi, Hotel Pumatanda, Nombanzo, Santizo, Nandabasu Labanina. Tak settlement officer Tiraga, Rome Peter, Lakipu, Lakito Migmanata, could become a Putoga, Matam the Gi, Haita, and the Bamsa, and they shall Shataga, Geolazar, Propolo Monto, the responsibility, Join us from my revenue maturity, was a magnetic classmate, to my to become a people. Lagana Peter, a premium circle, no row of the money promotion, the kind. So, Shini, at the Hoji, Amukari Harry. Aran way the Kanam, Taxan with the different among the Opianum, Illusion of the Punare. They go to higher, no Haidu canoe, no Lamdoi, Gawati city, Manum the tea again. Mafam the Hajima. School put down the wood leva sanda, we can't get them. School put down wood leather. Asami Sumudri, Begoli Sumudriava. More in the Sing Yamagation, was a viewer in a when we sing the Polito. Other than Gawati city, Manum the school Mudlava, with playground job. Complex ma Pirine. As an old Sandal River, Marueva, Manipuri Lupsing, Maruena Palese, Manipuri Site of President John View, Amsu John View, and PFT letter. Plus, Aparasami organization John View, Halpudigi, I know Borpolada, Professor Oja Uman the Sonaga Wari Sunaraga, Aparasam, the loop of the letter, Site of President Branch Ladico. Borpola, Manipuri Kalakistic and Rai, Namale. Aside is the day. Oja the Federal Piala, Muduto Hero. Ada macam mana hojik Chief Minister loi nak formi organisation mayang asambi asyik tauraga Chief Minister gak unaraga Chief Minister lagi dalam logo se ayun the sinaro na pego na hai ada 2060 mamang da aku ithale bani so edana Guwahati da cultural complex sama guest house leifam museum loi na suna chawar per lamama phangni ha lagi thale ba aku jala jare ai naroi bada asigi literary forum di asigumnaba music la sulik na aina pamjeri bu de wa re ham pubina ba mi chi do wasle kali wa lai no maran de koi sai sa na akoi na si puri ge si do naharo ni sembol kom takar tai naharo do kukala tre ge di sembol tre ge di ano no sai takar sembol tre ge mai puduri aduna amsu gi level le jeni yun ki su yun le ge ni sai te gi seba do ba je mi khan khan ge ne masi sai te su ri bo oja sing sina Kaitan pok sing sing nubiraga, si putopi na hona view. Aloi betulnya tamjini mesti Manipuri je koi award haitat pange, haitat kata ni sing orang pange. Aduh, Jnanpith award ini si pauda, mesti misalnya Manipuri jauh je. Bengali da Asapurna Devi pangre, Nilmani Phukon pangre, Birendra Kumar Bhattacharya pangre, ikut ikutnya Mamuni Roy Goswami pangge. Ada Jnanpith award, mungkin panggil sih je. Moi lai sing yo khar ka pa biraga karang thak ta karino kari wakal le no moi chimine no subject bitar karino kaya mo no presentation to have se ai ba Manipuri mar ta lai ko ja sin so study to biraga ko thabiu kai no se ko gyan ni award mang ngam ro no aduga andaki keno na hamonto na hagi do ni apai handat bangla ga assamese ga Dhrupoji bhasha classical language sakhang ko je Assamese ke Bengali ani si matang ko na roni China ra podo handa kisi da loi na parabne hamonto na hairi chumya badasu aduna handa Bengali ga Assamese nusidewi history ko right hangi undivided India de Assamese Bengali learn ba official language Bangla na oirani sarkari kormachari we Bengali pusalani right hangi hoji kanana maski role lori bongo sahitya borak verification logte bongo sahitya se Assam Sarkar recognize OID. Only for Bangla Sahitya Sabha, Assam legally say, machine of main role lori, Arroyada, Manipuri literary from Assam, Madam Jingo, Sunu Hagi, Hardwood Tamdarga, Sori Matum the Punenderga, Thank you.